دم باش گفتن عزیزی پادکست کردیه از گلستان قربان ام لام بدنه بجنین پادکست کردی رم جویانه بحثا پس کلی که جنین روزنامه‌گر یه لسای دجنین بحثا بکن بمسا جنان یا پادکستران به شکل بنافکن مسا پادکسترین جن ام به شکل بنافکن هاتن گل هم بحثا پس کلی که جنین روزنامه‌گر لسای دجنین بحثا بکن یک بیک دیلک رابیا gönül o perihan o Gürcistan ve basa ve tiştebikin. Podcast Kurdi kısa dike. Ji podcastkurdi.com و همو platformên podcastan hûn dikarin li me guhdar bikin. Kam bişkî dest pê bikin? Bira gönül dest pê bike. Ji ber ku herî tecrübeyê din avme da. O çijiye çaserî binake behsayê bike. Ji ber ku te selême giştika. Ez 2002 ve rojnamevaniyê dikim. Dîhayê dest pê kir û yani bênavber ez bêjim heta 15 sala ez xebitim pişe zarokê min ê duyêmîn çêbû. Li Amedê wê çaqê qeyyûm hatibû serkar û kirêşên Kurdî tune bû ez bi zarokê xwe re ji ber ku Kurdî diaxivim ez mecbûr mam ez li malê bimînim. û piştî zarok çêbû ez 4 sal li malê mam heta zarok piçekî mezin bû işte ziman hîn bû. Pişre yani diger ku ez ew qas xwedî tecrübe min nekare ez karekî bi rêk û pêk peyda bikim. Pişre min got hema ez ji malê derkevim bila çi dibe bibe min li Çima kar nedin? kar çünkü mesela dibêjin tu yê mesela biçî li ciyekî bixebite ya bêjin em ê te bişînin derveyî bajêr û mesela mesaiyê te ne diyare tu nikarî her roj saat 5 derkevî carna nûçeyekî piştî 5 derdikeve tu mecbûrî biçî wê nûçeyê ji ber vê van probleman ez mesela bermaliyekî bigirim ji bo zarokê xwe işte mesaiye wî hebe mesela wê saat 8 dest pê bike heta 5 bixebite ev jî problem bû ji ber vê yekê jî min rojnameyekî herêmî de dest pê kir û destpêkê de jî min got ez ê saat neha werim û saat 4 derkevim wêkê din yani şertê me ew ez nikarim wêkê din bixebitim bu wê şertê qebûl kirin û min dest pê kir niha dixebitim yani mesela aliyê ewkê de carna rojnameyê herêmî de gel ku şertê mercê min evin carna mesela nûçeyekî lezgîn derdikeve wê rojê li organize sanayiyê mesela şewatekî derketibû ez mecbûr mam ez ê biçim wê derê wê çaxê mesela mirov dikeve nava panîkekê tu yê zarokê de yîne ku derê tu yê çawa biçî tu yê saat çenda vegerî tu yê dereng vegerî zû vegerî divê tu bermaliyê rê tiştekî bêjî ev hemû problemin û aliyê aboriyê de jî gelek problem hene mesela tu işte ciyekî de dest bi kar dikî tu bi askerî ücret dixebitî bermalî niha dibêjin 3 milyar zêdetir yani li gorî pereyê nû 3000 zêdetir nexebitin ev jî problem e tu biçî bixebitî ji xwe askerî ücret niha 4 lîra û 25 lîraye tu 4225 liraya tu biçî 3 milyar bide bermalî milyarek ji xwe tu dixwî û rê de diçe hewce ne tu bixebitî yani herê tiştekî namîne tu yê li malê biçêtire ama aliyê ku mirov hani sosyal vê derkeve derve carekî din baweriya xwe bixwebîne di wî alî de min dest pê kir bi rastî û wekî din ez dikarim behsa çi bikim yani ji ber dayîkbûyînê bû ne ya aslında ez mesela ji ber ewkê pir yani peyva dayîkbûnê aslında ez pir aciz dibim hiç peyvekî nexweşe çünkü mesela mêrekî rojnamevan dema dixebite ez em nabêjin mesela bave dixebite zarokê wî hene lê dema jinekî dixebite işte em nûçeyê xwe de jî dibêjin diya nizan 5 zaroka diya 6 zaroka dema mesela nûçeyekî ji bo mêra dinivîsînin em dibêjin mesela bavê 5 zaroka ev peyva dayîkbûnê yani hem li hemberî jina jinê xebata jinê gelek astengiyekî mezin e û ez hiç rêhas nekim jê pir acizim yani ez gönülüm ez rojnamevanim û ez bi vê nasnameya xwe diqadê de kar dikim divê wisa bêm nas kirin mesela hevalê min jî rojnamevan e em dema em dema çiçinciyekî dibêje işte gönül hevala filan kesî ez dibêjim na filan kes hevalê min e ez jî wisa pê nasê dikim ev mesela problemên gelek mezin e tu nikarî bi nasnameya xwe bi jinbûna xwe bi rojnamevaniya xwe derkevî pêş ji ber vê yekê jî yani nizanim divê yani evka wê çi ye mêrîna wê çi ye mirov dikare çawa dikare pêşiya wê tiştê bigire
civake de guhernek çava lazım. Brastı ez jinzanım yani. Yani vekit tego nerine lisar jine diyayo yani edi dama ev tamam barkırın avli lisar jine daykavi, jinavi, hevalavi edi osa teröristlandı. Evet de öyle de belki TG'nin zaten perestiye hene ya işte jin ev taybeti hene ev osaya o civak şey bana lehber tabi kartine. Jibo bana seraras be seraras kan vakit tecidi yarkır geleki ki barkeş bu yani van peyvan ne bekaran serzmali mecrun işte her şey ev ben söylem analizi de bejin ya devemro bana zmane fa ben de ki yani de medyaya da bir taybet medya civaki da çünkü ko her izede belagdı be evdere peki tegot ne daik bu yani jine ki rojname ger çima jine ki rojname ger van tiştadıcı çima vana veki psikirekin jina nayditin de veki tene rojname ger teditin yani vana jid be haftan ez biviyave tevlitteme yani vekte de fikrim ve müjarede. Yani devemro hani işte baş analiz bike mesela parezerci mesela tu çiba parezeri eğer hevjinete nasıl bike be tu jinavi. Avi. Yani işte çen zaroketi hene, du zarokimin hene. İşte tu çavadı kapti mesela. Ne zoretu işte derdik ki kadın nizamda çen uçayan işte canna. Kil zarokadın nere. Aynen mesela canna işte çen sala gerçi xarajır tüne elamedi ama dema xarajır he bu mesela. İşte tıçın uçaya da beje ya işte nava xarajır de zaroketi hene. Tu çava kıymışı vandı be tu vandı mali de heli te nava vantışta işte mıhabın problemi kusaya problem adınca mesela Ligorimin mesela em jin evkame heye mesela demin meyin taybet hene vekir regil mesela bir periyoda regil de binin le mesela ez ne bavarım tu ciye karde ev taybeti jinan berçav bigrin ulgor ve taybeti tev bigerin mehtan hani diye zanveditiye perifan tagaditiye mesela hatta beşe sancıymış pırda ben ez değişim jipiştamış değişir biz de bizim tabakafte yani. Yani işte mesela ciku mesela pencmer hene tutan jineki ve ki jineki de kabiti işte tu mesela şermdeki juan rabeji çünkü evde be mesela henekan be çavadı be işte ya jineki işte çi ağrı kesici ki vakı ve derbaz be yani işte çava jineki de komik yani jibovan jiber ve ikinci mesela dve ali de mesela hıntiş bengu hertin mesela rekısının rojnama vanan hene dve desbavecin ve işte yani ve ali de dvehin bir yer bengirtin o gelektiş bengu hertin yani. Ne hani işte ki say mesela beri az cikim kardıkır dema reklamı da men dugot işte iru men az prebe hersim murat işte mera hocam ne dedim murat işte ne bejin jiber kaz ne karım her maleli az perdeyişin debejin çma ez debejin az reglim ve ki gönüllü goya dikendim becari ve iki tane deşe çoğu deşe nizam yani az bejim sanki iyi faham bakın ve sancıyamın juhut regl nabi yani ve ki mer rahati kar ve ki tevsat neli ve haneki hot debejin ya iki tane deşe evce demek roça kadın ne regli tabi hepsi debejin becari regl bu çır bu tırçma hani yani vetkin mesfere. Mence o gelek bir istiye. Mesela tu dema işte işte ki acizdi be jimale jizaruka çizanım yani derdor işte ki perskirek te çedi be de çeci kardı beje xere disa evkate hatiye reglate hatiye jiberve ki tu her işte acizdi be yani ev usa zaninek usa hatiye evka hatiye zanin ku mesela herkes de beje jin dema regil dibin pür hers dibin her işte aciz dibin yani tamam ev işte hene aciz dibin le carna psikirekin malvati çedi be psikirekin takikesi çedi be mro aciz dibe yani dibe mro her işte bir regle ve neye gireden ne de gireden yani az xazımnek Gülistan jibra qala vaqta xoya dema işte dicani bu pişre zarok şani evji gelek be karma Gülistan tiş dikari qala ve yekibki yani şu gönül basa işte kusuri de hat bu mene garibe jiber ku hemen tiştin hayır dijim jiber
امتنی ناجن بیام یعنی جنین کو کار دکن همو دجین یعنی روزنامه‌گر بن تایبتی اوان هیج بر کل ساعه دجین yani likolanın yani çiyan şopinin ya vad navac vakeden lidlama kuzarok şeyde bişunde serte bekardı meni de pereho yani aburiya khoinda diki ya siyemin be peserete qatek se qaz yaratırdı be جبك وش خبابي وهم بيجي وصاروا قريدايتيه حتى الشير خوارناوي حتى خوارناوي حتى هناك مزن بوقتها ويا قرش بقريدايتيه يعني تونيك هاري تاني بيلي تبيريج دبي كسك البربه حتى ده ما كانش شير دخوة حتى دو سالي به كم شير بخوة وزارك دما كنت سري الكارد دي أبدا كان حنجات حنجات نشان ددن يعني كان قصة بيبي بجوي ده لما جريا بتشتكوا وزارك مش شيبوشون ده جمرة بيجن تشابه خبتي يجي تمشي دري باجار تكاري بتشي مثلا تصير روتي اللي بيدرب مين تكاري بميني هم دا خوازه كارج ما دكين وهم بتشتي ده بيجن يعني برسكليك هاري مازلنا هاد دجيم أول ما تجارن ليت بيجي تكاري بتشي مادام لما نجي روزمان تزاني زورك من هي ودفيز سيروجان كلام درب بمينم يعني افتشتيه جد بيجن امر رئيس زارين نشان تشتاق وصل تقزنينه يعني كيتش بيجه يا هري ديمقراط يا هري وكافياج نو ميراند بارد دراو عمدي بيجي برا برا يعني تشتاق وصل نينا دراو سريع حتى بني دراو سو سازيه كيكون نها مديتيه يعني وديتيه ازبونك تنبكو وكافياج نو ميراند باريس أقول eşit ücret, eşit para bedevan. Vakıf para bedevan nine. Az rastlı bir naatme. Yani çen sene çıkardık. Az rastlı bir şey naatme. Hatta işte kimse ev saziyen devleti de saate gücünde karın bu şir her madde. Tane saate ki ere mekhaben. Saziyen taybet de ev jitne yani. Mekhaben. Derci kar verdi her madde sarık o kabı minş ticaret kılın. هري يعني هري داوية أنا ماسك بدجاني بوم حتى حشتمهي أسخبتم يعني دفيجن حالي تقولتنا كيا زكين برد بيم دبو أسخبتم حتى ويدمي لي بشتكو زاركي مش شيبوشن ده بشدو مهال لما جريان اللي بيجي والله سازكو أسكارت من خاز نافي بدنها نلفر بونا فاندوان دبي أم يدين نكارن كسكري بدر باي وردار بكن أبوري من تنجاز بيه تنج بيه دبي أم يعني بتال بكن ويدرا الشاش بوم جبركم متشكو صح هيبي نذكر يعني حشت مهان بذي حالي أسخبتم يجرما هي ده بشتكو شو مرة بتشتغلون از گلک عاجز بوم لی از گلکش برکت برکو حتی دم مکت دابوم حتی وقت زمان رخبتی بوم بشه که گزارش که میشه بوشنده بشه نیره که به شکلی هاتشون بره به شکلی گریان دما جن ev mesela jin zarok ya zarokanda mesela dema bir karboni da jmera na bejin aboriya metne tetkari her malaxa jinara da bejin aboriya mera şama xarabe tetkari her malaxa sanki mal jin jinaye o merjit karın der ve karbıkın her tim hamu mesela da jin haneki evdben deben قربان يعني تختخن قربان يعني وصا يعني امينات راحت سريمن لي استنين مزانم يعني بحذر اجنين كل فيدجين لتركيا دجين كل صاين دجين بيتش دجين همو تيسريون هم ياج كار در دخينن لبتو ديت وزارك يخت منره تنكاري بكاري بكي وقتها دماشير هبوي سازين تايبت جي بتش دكن اكوجين روجنا مگر وي كار دكن جي ادمتا شير هي لبتو بتشي ودرا تشير بدي زاروك اتو شو كار بكي كي بيرو شي بنفسينا كي در كيف دربه اري بفي حنجتان كارجنا مداويتكن يعني بفي حاجات اللي شانتدن يعني جن روجنا مگر ايكو زارك وانا قالك برسكري كارجين لي نتن امن جبركو لساي جي دمكو هي من زارك ما ترى من زوجي موجي برسكري قالك جدي ابون تاجيز غوتن هل وصل ميرايا لها برمه اسركيه ابسيرك هاري مزنه Podcast Kurdi qise dike ji podcastkurdî.com û hemû platformên podcastan hûn dikarin li me guhdar bikin.